Nyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Diane Rwigara yandikiye Perezida Paul Kagame amumenyesha umwitwararika atewe n'iyicwa ry'abantu barimwo abarokotse jenoside. Iyo baruwa yanditse mu gihe u Rwanda rukiri mu minsi idana yo kwibuka jenoside, ikaba iherekejwe n'urutonde rw'abantu avuga yuko bahitanywe n'ubwicanyi, arega inzego z'umutekano ubwicanyi, avuga yuko benshi batubahuka kwiyamiriza. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye buhakana uruhara mu rupfu rwa bamwe mu bo Diane Rwigara yavuze. Muri iyo baruwa yiwe, Diane Rwigara yahereye ku rupfu rwa Jean Paul Mwiseneza, yari umurinzi w'ibohero. Namajije impamvu yavuze kuri uyu. Mwiseneza Jean Paul bakundaga kwita Nyamata, wishwe urwagashinyaguro bamuciye umutwe ndetse banamuteye ibyuma, akaba yarishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana. Yari umucikacumu. Mu gukingurwa kwe, ukuriye gereza ya Mageragere yavuze amagambo yumvikanisha ko Mwiseneza yizize, yerekana ko ari nk'igihano bamuhaye. Igihano bamuhaye bande? Uko bigaragara n'inzego z'umutekano. Nashyizeho na liste y'abantu bamaze kwicwa mu buryo bubabaje, ugasanga akenshi barishwe nta perereza rikozwe, umuntu yagira ngo abivuzeho akaba ari uhinduka ikibazo. Uru rutonde rungana gutya rw'abantu bishwe, mwabirukuyeho uru rutonde? Nagiye nganira n'abantu batandukanye, bamwe babazi neza, bazi ibyabaye, abandi nanjye bamwe nari mbazi ku giti cyanjye. Sinatanga amazina y'abantu nagiye mvugana nabo kuko muri iki gihugu bishobora kukugiraho ingaruka zikomeye. Ni nayo mpamvu mvuga ko iyi liste abantu bariho ni bake cyane ugereranyije n'umubare w'abantu bamaze kuvutswa ubuzima. Kugira ngo murinde mwitura umukuru w'igihugu, mukavuga muti n'abantu bakomeye bari biri nyuma, hari ibimenyetso mufise bituma mushira mu madri izi nzego? Impamvu ibaruwa nayandikiye umukuru w'igihugu nuko inzego cyangwa imiryango iharanira uburenganzira bw'abacikacumu n'izindi nzego zo muri iki gihugu usanga bakora ku mabwiriza avuye hejuru. Rero niyo mpamvu navuze ntireka mbwire Perezida wa Repubulika, kubera ko niwe ufite ububasha n'ubudahangarwa byamworohera guhagarika izi mpfu za hato na hato mu gihugu cyacu. Ariko rero izi mpfu hari abavuga yuko imvugo yanyu ari imvugo y'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, banegura ivy'ubutegetsi bukora kugira ngo gusa bumvikanishe yuko atakintu buriko buramarira abacitse ku icumu, kandi ariko atani gihamya, atani bimenyetso bihagije bafise yuko bahitanywe n'izo nzego muvuga. Nkuko mbivuga muri iyi baruwa, guhagarika jenoside, kugirira neza abacikacumu mu buryo bumwe na bumwe, ntabwo biha uburenganzira umuntu ari we wese gushyira iterabwoba ku banyarwanda muri rusange. Nka CNLG ifatiye kuri iri baruwa mwanditse, irabarega gupfovya jenoside, ibi navyo bakabarega yuko mwebwe ivyo muvuga ari binyoma. Ikintu kitwa kugoreka amateka, gupfobya cyangwa guhakana jenoside yakorewe abatutsi ni ikintu twese twagombye kwamagana no kwirinda. Ni ikintu gikomeretsa umutima, ariko kandi nta gupfobya kwasumba kwambura ubuzima abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kuba mwubahutse mukandika iri baruwa muri ubu buryo, mubona bamwe batanguye no kunenga bavuga bati Diane Rwigara ibyo avuga harimo ibinyoma, nta mpungenge mufise ko bishobora kubateza ibibazo? Ibibazo byo ntibyabura, ariko n'aba bantu bari kuri iyi liste, kandi saba gusa kuko nabivuze hari abandi benshi nabo bari abantu, ku buryo rero guceceka kugira gusa ngo umuntu ntahure n'ibibazo ntabwo ari cyo gisubizo, kuko uko dukomeza guceceka ni nako ibi bintu bikomeza kwiyongera. Nubwo duhatirwa guceceka si cyo gisubizo. Hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo aho kugira ngo unigwe n'ijambo wanigwa n'uribwira. Diane Rwigara